mataua o lea le pungai ua e whaapea mai ai o whea lofa maoni o lea lofa e tau i le oti ta lofa i o manatu o lea wa e tu i a lo ufatu Mana tua le amatanga ya upu mau loi mata Na e whai mai e le ai se unga o la ta mafutanga Wa e loa nei leo langa Ma ua sui fo i o lo uanganga O nei mau mea na o mana o iai Wale lea uma i le ala Sila sila mai a ia i nei mea hua o whai O lalo i fore tunga mau o te tau atu Hua o fo i mai ai O umatu o si o uola Fasia ita i whaiti o ngā Ae mo oe o te le i whaafiti Sa o whai a mea sili sili O te whiwhia lava e tui whatalofa Mo wholofa i a te oe I le nei fwoi vaenga o le whaawawino le tautua le siu whonga o Samoa Le Radio Samoa's fully mai watolu a mo i Aukilani I lona ofisa autu I manukau. Ma lo le soifua manuia ma lo fo I le langi mama. Ma lo fo I le lava papale. I le whafonga male mai moa. Ia po feo lava o e ka whao mai e ilunga o upenga ta whailangi. Ia mai se fo I le siu fonga lava la ia I o Samoa. Ilunga o le leitio. Le tātou Facebook page. Ia whapea fo I ma le tātou YouTube channel. Ia mai si fo I fola. O lo mwhai o na mafuta mai ai e pe o le Instagram, o le Twitter, o le Space. Ia, whapea na fo I ma le TikTok. Ia, le nā. Whatalofa ia te oe, ma le nganga whiwhia, ma le nganga whaftai I le tua. O ana mea lofa, ma avanoa le lei ua mawhai o na tātou maua. E laulua whesila whai ai I lea taimi, ma lea taimi. Ua tuana I atu, futia ua sola o le nāma yaso. Mai le aso nga fua se I o mai le taua lunga o ngā ngaifo whaiva. Ma le tautai ia o Samoa I le aso ananafi na ua tō le whale o tautai. Lau sa saa o la tō whaiva. Ai tufi tau whao Samoa I tawhai fia o le lalurangi. Ma tā upu ese sa tātou sāva vali mai ai. Ma lo tea. Ma tātou whaasoa fo I ai le nāwa I aso. Ia o bea lava tutupu I New Zealand Mea tupu I le atu Pasifika, ai maise o mea lo tupu I tutono o le tātou atunu. Pele I Samoa, e le mawhai o na tātou alo ese mai ai. Tātou te talanoa pēr, ma whaasua pēr I ai. Ia awa, e a awhia I oe, e a awhia I au, I tātou uma. Pē no nofo malala I atunu u mamao. Ia, e ale tala fo le masani ai, e mawhai ona e ave e sea mai le tangata. Mai ona lau whanua ma ona ele. Ai le mawhai ona e ave e sea mai le lau whanua ma le ele e pele I le loto o le tangata. You can take a man away from his land, but you will never be able to take the land away from the heart and soul of that man. E whapena I tātou, e pe ia fo I ole muanga ngana fo I lea, ole isala e lumoni. Po whea e aluia I le Samoa. Ia, e tau wambalava I le mea sa pa ua I le pute ma whanau maola anea. O tātou tū maanga I whanua. A whai mai fo e whake mongi ka kua mio isi kaimi. Ia ngā paulo. Le anga o le tātou te ola I le lalulangi nei. O mea wha lalulangi fo I la le ka kua ka aloa. Ai ua I ai le sa lo tonga le tangata na te fili ai. Pe ola wha kerisiano, pe ola wha pau. O le tā ua le nao le ai o le sa lo tonga. Ai mai se,
E le whamisino e listangata. O le ngā ruenga mana matawhai o ile nā le tua. Lea lai o na whamaile tusi. Io e iai le tae ao ma le ngāta anga o mea. O nau mai eila i leo angelu ma whafola tusi. Io e ma whamasino le tangata i mea lo tusi e le tusi. E tusai ma lau lava miu. Ai whatalofa. Ma o whalofa i le tawhatolu o le vānu nofo o Samoa. I ona tūlanga whalupe. Pa ia mamalu wha le malo, pa ia fo i mamalu wha le anga nuu. Ia ai ia mawalunga lava, mamatua le tuu. Ia te o tau leo whainga luenga tutofi le tua. Whata whaitau langa i fia. Pai sino le tala le lei. Whioi o le langi. Ia male au whainga luenga tutofi i so se to vine. Whawhitai tatalo. Whawhitai fo i tuli vae mangau tuli i le tua. Ia wase manuia o Samoa. Samoa i te tono o lau whanua ma ele o le atunu pele. Ia ma Samoa fo i o lo o lala ma papa au i so o se atunu ma so se tafa o le lalunangi. Ma lo le malanga manuia, ma lo fo i le fulanau, ma lo le pale, ma lo le lava papale ma le ono sai. I au tau tiute ma whai walo filima le uanga ngaifo ma tau te ia e le namba yaso ua tuana i atu. Ia wha malo, wha aftai, malo whai o le whaiva, malo whai le ono sai. Awai le whapeongo, o tuli o tau tau te o mafosi o tau le maso tau te o tau te ngā lulu e monisi tangata. Nea, e alua le tangata la tau e tuli lana manu, awa le whalao ma le paka i lunga lau. O lau whanau, o lau ainga, o lau mea tō tino, mau tiu te mamatafa i oi le nā. E tau le whai, a o fo la wha mai kongi ma lau child support. I kongi lau child support o lau a mi o nga whai. E a waka kau kari i ai. A wane i a vea se mea ma mawha i lau mawhau whau. E ti ngā i lau ulu. Whasoa. Io e, ma whape nā, o na maua le mea le loto matala. An open heart to accept what it is and what it is now. Nā, whatalofa la ia lea I te mamti nā mātua o lea tunu, a lole soi fuamuria whaftai fo I lau tau tapo inga, ia le ngata fo I le nā, o lau tau fo I te talo ma le whanau no manu, a wā o te loa le lei. Te lea tutei me te talo a I isi to ina ma olo mātua, sa lole whawhi au peta si ala na talo I le aso. Ala tō telo te mamti nā mātua. Ia, whaafsanga I lava I le aso atoa. Te leo te mi whai fo I ka kalo ko inga malo makua. Wa ki ngā maka lo makua ki kila kulko I ngā whamerika la ko inga I mai. O maka e ala. Le awa te ua wha isa ala ua ia I la ua. Ai ngalo ia I la ua leulua I alofa. Ia, whamelo malkala lo makua. Ai. Ki ngā fo I maka ia o ia, alu ia alwe whaisau whea au whawhama e alwe sa vari lea wala. E mergala al ko inga aia vai. Lange ko solo le mearu ngā ka I le vai o whakalkala malau pa ua ka ele lei. E sa, ia na whape nā la ia leo o mai to ina ma olo mātua. E Maria, e rea ia se mea la inga ke ia wakau I fusu, a ke ia wa misa. E alua lua tau le mawhau fo le leo silo matua le kele le polonga o longa o langa a o talavou. I mea ko inga le sa whai. Ia te ala ia le o koe la langa nge lunga le mataupu ma le mataupu. Winga mali e o nai o tātou ta mamti nā mātutua o lo whawhonga mai. Ma lo lava whawhitai fo I awhi mai au tūtātu sanga. Ma mana tua I le pulenga ma le au whainga luenga. Ale si ufafonga o Samoa. Whaftai talo. Ia, whatalo whafo ila ia lea ia te utau. I te tonu o mauta ngase, mauta malawa, whale o tangata mātutua. Lunga le tātou apia fōlinga, tātou Facebook page, ia whapea fo ila tātou YouTube channel. Whatalo wha ia te utau. Pa ia lasi o lea te nuu mai tawhai fia. O le tātou au tusi. Ia, o tua whawhine mauso, o wō, o paanga, ia ma ila tau au le au whai kakala, ma le au whai upu sā, ma le au parala wale.
Ma le au su e vale. E o kaka o mai, ta ko wosi tātou whalongolongo e ale a tau sa vea, po le a fo le pi kau o le ngā o le a lau mai le aso le nei. Nisi o mata upu fau, nisi foi o mata upu sa tātou lotea, matala noina, ma siasi ai le nawa yaso watua nai ai le I ato atoa na wha matala. Ia le a tātou toi a sia foi, I le tanoa ava I le so. A whio mai o matala mai au, o lea o sua le tātou lau. Ia, tau au ipu o le tai au, ua avamua le tua I le nei tai au le tanoa ava. Pei o le masani ai, tau mawhase ava. Whātai tai whae o ina, lau ava lea le tua, whātai lo wanga le lei, ma lau tau singa, o lau alofa, tau muli pēr ia I mātou le whanau anga sala ma le a mio pā a ma le au whai upu sā ma le au palau wale. E lo mātou loto le anga fua I ista ngata, e le eise lātou mea o whaia mai ia I mātou. Ia e whaamangalo tu fo ia I lātou. Ua whai I mātou mo lātou fili. Ia, awa mua le tua whaftai, I le anga le lei o le tātou tamai le langi, tau muli lo nā lofa ia I tātou. E ia whamoe ia I tātou le pō na pō, a ia whatupu le wāwenga I aso uma. O lea, whawhangu anu oi le tai au. Olo e manga vangava a ea, ioi, le wāwenga matau tia le nā, e whaia le tua. I aso uma, maaso uma, o le soifua o le tangata. Sa ia whamoe ai fōi pe aulanga vale, whaatafa ni ao vale. I loutou soifua ngalue, ma loutou soifua tautua. Ia, alo, le whai o le whaiva, alo fōi le onsai. Whatalo whai tawhai fio le lalurangi, o lo ta ape ai, ma lala ai, ma nopia I ai Samoa, pei fōi o le nei atunu o New Zealand, o a vea mo tātou a inga lo na lua. Ia, e ta ua tele le nā, po whea le tafa, a whea le turangi, o le ale aso, ma le teimi, I le so. Ia, whatalo whatu lei a taua sa vea, leurua I ali I pesta ta ma le langi, se yuli. Ia, alo le soifua maduia ia te oe. I lunga, leo wawa ia tuto te, lea le ua anga I mai fo I lunga le tātou api o fōringa. Keep it coming, boys and girls, ladies and gentlemen. O te whiawhia e whaitau I au tau kua meni. Ia, e mali e fo I au tau kua meni. I leisi taimi. O isi fo I taimi. Ia. I le tau whia ale tangata la tau ia. Ma ana upu e la lafu. A wai te whiu e whai atu le tangata. Mind your language and mind your business. Lea. Everybody wants to be you is his or her business. If you were your city, I lau pisi nisi kuro wisu le me kaunku ai I will go my for I le me le fikawi I le mafaya everybody wants to mind somebody else's business. Well, it's the nature of life. If up and down le soifuanga nei tatou te fio I tonu o le pu o le avi I le ngofo mai le skangaka au le mafaufaunga au a foni o na filosofia. Io, lana psychology la I le taimi le nei. Whatalo whaia wake up ma lor sifu manuia. Whatalo whaia yesi, wawa I ngō tangata I o mea. Se naura tu I atua, talo whalava ma lor sifu manuia, whafo wina tāni elu. Ia, e pati tofa, ma I lato umole wa anga I mai. Tony Vasili, whapea fo I le sunga ia. Matalele, talofa Matalele Milford, watching you from Sydney, Australia. Ia, elenga tafo I le nā. Ia le fionga ia fuatino. Ia po le fionga fo I ia tofi lau tongia le au ngā upu tō muri. Ma lole soifo manuia anti ia whambuimboelo manuia oia. Vai le wo ofo I Perth. Ia na fo I Perth, na olo ia sia uoma mai leto ina. Hans Webster and his wife and children and family. For my watching you from Cartha up the top of Perth. The weather is good. It's 7:30 a.m. here. Talo fai.
ia malo le soifomuluia lii tofilau togia fuatino le aoga upu tomuli faatalofa ia fili mea lelei taalofa lava mataia mautou tasi ia faapea foʻi ia le latou aiga famai o loo matou matamata atu ii nei i Craigburn, Melbourne, Victoria, Australia. Malia ulungia, talafalava watching you severe from Nevada, Las Vegas. O ka fi le mama wa o le asfarele nei o masalo i fato ama navanga luenga. Ione Tongia Teofilo, watching you from Melbourne, Australia. Yeah, fa perfo i May avito talo fa May. Yeah, fa perfo i loto ainga fele mai mo mai i May. Brisbane, Australia. Oh, have faith, Mildred Stalin. Talfalava malol se fumria Junior. Ai ono. Malol se fumria filmele mata mai ai. Malo vaftaile mafuta mai. Rachel, talova Rachel. Malol se fumria va perfo imiti soli, watching you from Palmdale, California. Pe wa fa longo volia palm corn beef. Solomona leasi talofa lava malole soifomduia tina matua ia Ophelia utuone talofa lava faftai ia le tano ava e te maua i le sao le ama se mea whaanga pepe ngā se ipe e luaku sao ale mea ali inu u manoa talofa lava Laura Afwalo watching you from Waitakere Hospital. Fatalo fatu iso o se mauta ngasi. Au kilani nei Miromboa, North Shore, Waitakere, Fair lava o lo maua mai ai. Mauta ngasi o le talo le ata o se vea. Ina i alo fangia e le tua. Ia tawala atu lo na mana. Malona to mai. Ia li im ta mai ta i fo mai. O le au tausi soifua, po le tausi mai pasi. Ia, ala tuai ia le anga le leo le atua i ona to mai. Tong fitinga o vaila au o fusinga o tautonga o a uma me fai e fo mai. Ina ia mawhai ona toe wha fo si ai ia le malosi ia te o tau. James A. Wong, talo lava malolo soifua manuia, o le sunga ya tua teo pa pe fo i Mikaelo e ulungia sa ena talafalava watching you from Melbourne, Australia. Yeah, le lei o le sunga ya Ruth talofa Ruth Stowers. Yeah, malol soifua sia tongiola talafalava malole soifua mria watching you from San Francisco. Oh, talofai. Yeah, or Sarah, Seronica Schuster, Sila Kisini. O Sia Kisini. Oh, Jackson, okay. O fele mai mo mai ai. Yeah, ele lo atu. O Pakipio, lava. O Melenga le nu Collins, Finau. Talofa malole soifo Maria. Roberta, Mele, Pele, Masina. Pa pea fo'i ia mele whanoi le whawasau. Ia le whawasau. Watching you from Brisbane, Australia too. Le ataua. Ia e ale tamaita i o Susi Antonio. Watching you from Sydney, Australia. Please share our program and then press the like button or even smash it too. Leave a comment, because I love reading your comments. E pēno vai atu. O te fia te leo te whaitau i au tau tustusinga. Te lole le ai mea nailo mawhau. O whēla lango i elo finangalo. Au ele pati whai e te langolangoina. Au ai fwoi te tai e te le langolangoina. Ia pe la lango whaatasi ai. Ai e te loa ai i tustusinga tangata. Mawhau ngau tangata. Po se me lili, po se me whale lili, ia, ole ai a tau lava le nāle. Tangata la tau ia, ia, ai, e te loa ai foi. Ia, po le hatu inga tangata le. O whea le whale whai tangata, na whau mai ei lea tu inga tangata, malana ngana. Malo,
e mai se ngia lea unoa. Ia o mātou o le mātou tali e tu nei Frankston, Melbourne, Australia. O whaasawina Talatū City. Ia fa mai lo whakualile ia tau o mātou nei o lo mata matatu I lau whanua ma ele o Israelu talo whai. E wau te lo lai e ia nisi o tō telefo o tātou Samoa, ma le Pasifika o lo o ngā lulu e Israelu. O mua leoa, Freton, Kaisara, tuinga mala, talo flava ma lo se fu manuia. O Siona Taledi, watching you from Sydney, Australia. Ia le lei, o le atato wo. Jacinta Peters, to le pai, Asi Lucy, Sione, from Sydney, Australia. Mace Suomasi, talo flava ma lo le se fu manuia. Shell tato polkalame. Ole aswa nafi, ia sa tato talanoa foi. Ma whaasoa I le tūlanga. Sa I le fono tanga tele lea na tawa fia I le mo tele I sa la whai ma pule ono. E na ua talo le fono tanga. A fio atu le pāne mia manisi o minsta o le kāpeneta. Whapea fo I le minsta o tinam te mai tai ma anga whasotai. Ia ma le lato au whaingaluenga. Whaawau iai le pulisili, ia le ofisa sili, ia o le sui ofisa sili, ia ma le lato whailau tusi, ia tau mawhailawa e whaamanino, I le mamalu o fono whaavae lua se fulu I tonu o le motele I sa la whai pule ono. Le tusi ta iala o tu la fono mawhainga whaavae ua iei nei. E ala no whai atu le tau wa tele. O le toi tanga I ma le sila e whainga whaavae ma le tusta I ala lea. Lea nga fōi, e ese le mea sasa wai ina ua mai ale whainga palota o le lua whelu sfu ma le tasi ma whatula I mai eile polo kete le nei. O le tasi le miliona tala, le ua upgrade nei ma whaapopo le lua miliona tala. Au tatu iei I le vaenga le I le motele I se la whai. A vea le nei awa noa. O le nei fōi lau e whaatalofa whaapitoa ma o whaalofa I a te oe. Le pa ia ma le mamalu o le tātou atunu pele I Samoa mana tua. Tolu vai aso, lua vai aso lena uiei nei Samoa. Ia ma ua ola le lei le tātou ala leo. O le FM 106.1. O le whambo tasi o ono, tesi ma le tasi. I lunga la radio dial frequency I Samoa. Lono winga lai whalongo le lei uma mai lava. Ia le tō tele le teimile nei. Ia whatasi foi. Ia male mamalu o Samoa o lo o Fairview I meo tabale. Whetalo I foi meo taxis. E mai sa taxi stand nei o le Taumesina Island Resort. Ia whapena foi I vai vase taxi stand o vai tele. Taxi stand o lo eile uso ia mauhant. Ia makota mo le whale o mo le tō tele I lato. Malo atu. Ia le mua fo I le avanoa tātou te whasota iai. Ia mautou whaalongolongo mai ai le kilia le lei. Avanoa o whai le tua. Wa, I le ngata I mea whaalalangi le tātou talanoa ai nei. Mea wha salamau sau. Ai, olo momoli e fo I ma le whiaua le tua. Sila lai le expansion. The dimension of spreading the word of God I lunga fo I ala leo. Awa, o la tau na whatuina ala leo nei. O au na le tua. A mata mai le sunga ia ene sa ngala. Malfal tua ia lia. Ia se yo o mai Pastor Bonifacio. Ma Pastor Ane Bonifacio. Ia mali to a te li lavo lai whalongo longo umamai I la tau o le au whainga luenga. Sa ulu whale mai ma ulu whafo atu o le nei a tinae. Reverend Alexander McCarthy ma le whaletua ia eti, anti eti o le isifu tina le na o le ngā luenga nei. I le nei tau sanga, ia, a tonu e se tae au whailo fo I le whangatia ma whamanusina. Se mea tāua o le āwhai. Po se mea whaingo fie fo I o le āwhai.
E whaamanatu ai, le lua se fulu ma le fitu tausanga, o le matua, o le tātou ngāruenga nei. Talu o na whaavai mai, 27 years ago. Yeah, it's a long journey, and it's a wonderful journey too. Ups and downs, yeah, but ole anganga whaftai. Ia ole maua le avanoe. Whai ai le sao. E le nei ngā ruenga ma le nei a tinae. E le ngata i mea whaalaulangi nei. Ia e maise fwoi o le momori indai. O le whi au ma le upu fola a le atua. O la tātou ua tāle peselea. Ai se isa ili se avanoa. Tātou te whesotai e tuai. I le tātou mā lo fwoi. Ia, nisi o pisi, nisi ma company mo le mana tātou whaipaanga i le telo tausanga ua tuana i hatu talu na whaavai mai, le nei ngā ruenga ma le nei ātina e. Ia, whaasala lau e fōi ia o nātou. O loa, ia e bese fōi o nātou tautua a wāle ma malu o le atunu.
Chemana tua pea Oio chofana Nau cha inga Dia maputa ma oi Chepea oi no uni no cho O te alo papea mo oi Oe la mai lo uni no cho Oe lea ua ngatai Lo uni pa amoe moe O te alo papea mo oi Te aisi chance Da te whaarua hina Sa api a pina O oile penina Ne alofa ua moni Alofa whaabalea E mawhaina a vesia Ave apia ita Masi ilong talinga O se auroi no lima E whailia mawaainga Mapau whangai Uana o oi Te umpea oi no uwha awe oi O te alo papea mo oe Oe la mai lo une I lo to Oe lea ua ngatai Lo une I pa amoe moe O te alo papea mo oe Na whawhiwhianga sui whiwhiloi o le nei fo I astona I le tano ava male I atau o savea e te maua ai I a le sao. E maua e fo I malau aka, maua e fo I malau whaali I ma kua I malau whewhi. Watalo whatu I tātou uso I le motu I se sae tuila manua, Amerika Samoa, I o elu a saulua po saufua. Ya, fatalo fa fol tamai tai o kaitinui taweli malole soi fomria o mafutanga la kisa talo fa lava uso watching you from Seattle, Washington. While we're there, ya fatalo fa tulu tamama tua la wafionga leota tavui Peter Strickland fa pefo I le fanau. Ya, male ai ngali malole le soi fomria fa tai fo I le mafuta mai. Tali teoni, talo falava malole soifua monuia. Ua le mbobo se avanua. Tātou te talanoa tua I le paanga tō tino fo I le siu fonga Samoa. Ma le TANOA AVA, le tamaita I a ati o ia lea. O le pule na, o le tātou fale ta vale o leva na fai paanga ma le radio Samoa le tilo tausanga. O le Henderson Cars, ia a faila o lo tausa ili se ta vale. Mole a inga le nei fo I vai teimi o le tausanga le amatanga o le tausanga. A wā o teimi nei, ia laki a.
le uma tu te sema Januari le wa uma le aso muli le nei o le nei masina o Januari o tua i lo mal tausanga. The last day of January 2026. Tato fa ma vai ma fa to fa ma pai pai tua i ai. Fa mai ia fa sawida tai atu seti fa mai. O matau i nei Israelu o le ua lua se fulubidu te wa te aile tu la e lua ile vaveao talo fai. Good morning to you. Ioe, ia, ma le wha moe moe. O alawa ia tiu te wa tofi e o tau wanga ia tua ile nu o le tua ma ele pa io Israelu. Ia, anga le leile tua. O sungalu, talo fa sungalu leota, watching you from Mangry. Ai ole promotion le sa nga luai nei ia le radio Samoa mo se lava le TANOA AVA ia strona uma mai le masino te semasi o mai a Januari ole tau sanga le nei fatasi ai ma le tatou fale ta vale le na le Henderson Cars a fatau lo ta vale e tu watu lo ia te oe ma le ticket e te malanga ai i Samoa ia ole li poti buli mai ati i le so tofi le na fatale noi nai mai le Henderson Cars. Se lia le se lau ono se fulu ta vale na fata wina. Lona winga. E se lia fo i le se lau ono se fulu tickets. Tickets, airplane tickets to Samoa and back. Return. Ia, fatasi ai. Maisi la tau te le imana na o e talia ina le ticket e le fia malanga ai fatupe faliu tupe i le ticket o se promotion city ona matautia ya le ai vai tango tusi fo le numera ati langa amasalo ai opisi tele le tamai tai ai wala au le telefoni le se tongi o valu se lau fitu tastasi ale olena anga ia la tutua tuatusi lea se lau wivas ful male valu lea se lau wivas ful male fa Cavendish Drive Papa Toi i Manukau ia lena fa mai ia filia watching you from Sydney, Australia, le atawa, mluia le tato Porklame, Sungalu, watching you from Mangry. You know, good to have some local listeners and local fans that are watching us. O le tamaitai o Malia Mitchell, talo fa Malia, mai talo Laura, and I are watching you from White Tech Hospital. So where's that? Jane Vanga out watching you from Sydney, Australia, le atoa. Phoebe Sewala. Talo fa lava mluia fo le nei tai au le nei aso. O Melenaite niua. Ia fa talo fatu malo so fu mluia ia fa pe fo i ota matau aina. Malo so fu mluia watching you from Mackay, Queensland, Australia. Ia, o whainga lotu Sunday Rivi, Sydney fo i Australia, ole makua ko ke le lava. Raymond ta ala talofa sa yuli, alo le soifua mduia, teltonu o le nai te Australia. Leu so ya manatu le lei, talofa manatu le lei ma lau whasoa, alo tau longolongo fo i isi au taupi to la au emese fo i o leu so whafta i atu. I ole mana neia i o tātou wata ia na tu ui fo i lunga. Ia ma tātou videos i le tātou whailo inga whaapitoa o le media ato lea na tātou whailoa i le aso lea e whaapwhailoa i ma whaato whaafo i le uso whaasalalau mai i Long Beach i California le siufonga o le tae au fau ma le lupe whaalele o le sunga i a tuila epa whaafetai li o sua ia whaafetai atu mo le tātou pulpulu lima fatasi o pongi fo i le uso wa loa fo i aso o ngase a sa o maua mai le tala i le aso nafi mai le sunga tula epa ua tau nuu ma le manuia ma le fia tau nuu tuloa ai tula i mai lo ma le faltua i aso li sau ma handcuff handcuff a koisi eri ia le na a whaafonga mai le sunga i atula epa
alofa tele mo lau sunga e masel faltua ia soli ma le no falo fa wau pe le na au unanga ma le na tautua pe ona iai i le porkalambe o le lupe fa lele ia ma le tatou porkalambe le na o le siu fofonga o le tae fau fatasi e ma le tatou tua fina ia moe fanua tupa i mashera sound ia fa pe fo ia le uso le fionga ia le ota morona ia ta ua telefoni le latou foi pito la au ai o te vava ia te mai tau to foi e mafuta mai ia le sunga ia tu le epa ia ma le latou foi por kalambe mai na i le Samoa TV Samoa Radio i San Diego i le State of San Diego i California San Diego fatalo fatu tu le epa ia ma le tau vaenga foi ia ma le au nanga ma le tautua ava fonga mai la ia i tatou ni o le lau lea ma le tōtele le media lea na tatou whailoa i e whailoa i le sunga atu le epa ia o le tāua le nā o le pulupulu lima whatasi ma le ngā lulu e whatasi i e foi ma le sunga ia asiata le vai malae ma asiata fo i va ai ia ma le lātou fo i tau mawhainga o le tauta iae ia ma le tele lava fo i o isi podcast ma isi media se la lango mai tātou te momoli ai ia le savali ia po le tofa fo ia le malo i le taimi ma le taimi ia ma apa ma ai te tai o le tātou tunu le fionga le li pale mia ma min staff fo i le cabinet wa tonu lava e le mawhai o le tau fia e le pale mia ia ava noa le lei e mawhai e o na nga ia tu ilunga o isi fo i whaasalalango ma isi fo media outlets le HRPP ma tu lepa. Eo, ai o te tali tonu i le fatu ma le nganga o le fionga le li parimia. O le ale me mai mau i fuole teimi le anga i lunga i meo media outlets le ala tau te whaasa taulo ina le fionga le li parimia i aso uma teimi uma. Ma la tau whaaleanga ina le fionga le li parimia. Ia o tala whenga i le leia, au tala lauri. It's a waste of time and waste of energy. A wafoi. O le foi ia istanga ta whaasale lau, o lo mwhai ona whaatuatua iai. E mamolia le tō wha, ma whesiri atu i ate ia. I whesiri tala whenga i. E mawhai ona tali mai ai e manu wia ai ma malama lama se mata aupu. After ia tu lamina tu lei, ia peo whalong kua sui lau ngā ruenga ea. E keo. Ngā wai fia pure aru sui lau ngā ruenga ke le wala au mai pe o ke mangaku aku ia imakalia inga ngā mea. Ia, malo whaftai muru ia tele nei asu i tūte malo longa ua whatino. Ia, sa a pati ai fo i lava yaso matute ma faiva sa la lango iai fe mai ia o Famister lemisio mata ituli po mata ituli me kalo fa sevea mato nei le makwalie ma mato ma futatu nei fasto uta o isole kafifi vale me wo ne David Lau Pepe watching you from Sacramento. Talo fai malo le soi fum ria. Lelei. Ia o Phoebe Sewala, watching you from Brisbane, Australia. Se toi vai se teimi. Ia ona toi sa ili leo se si avanoa. Tala noa tu ai pe maua. Se avanoa, a maua lelei, a le maua fo, ilo nuinga o pisi tele. Ia le tamai tai o ati mai le tato Henderson Cars. O li lua mana talo flava malo so fum real nei fo taiao o iloa fenunuti talo fa fenunuti malo so fum real o le sunga ya confused ma vai o ko vai ngoe e o mai tanga o confused no ringa ava pe fa li liu puna confused o le mautonu. Talo fa le mautonu, watching you from Otara le Atawa, I also for me, or it's me. Oile sile au te vava etu e talo fa Abilene Masua, watching you from the capital of Wellington.
O Kaisalina Tamati Tufunga, watching you from Mangry Bridge. Ia lele. Toi fo I mai leo la utale noa. Ile mata upu lena over tuwe nei. Ile fonu tanga mo la tau. O I tu malo e luas fulu I pule ono I salafai. Oka. Na matua fatu mulia ato le hall sili leona te le ole apita o pisanga I salonga. Luas fulu I tu malo. Luas fulu fo I fono whabai. Ai le vai vava ai atu ma le maitau. Ele ngata le matua I tō tele asa iai fo I maisi. Ioi, tō tele sui sa iai fo I o le HRPP. Pe ona elf te lenga a namlau ulu. Sami leota. Ia le fo I na talasua I lava le fionga I le rii. Pāle mia. A tonu e se taimi le leu mai le pālota ma le sui le anga e le fast. Ai o maitawina. Ele ai ma se ata. O le tofa ya namula ulu. Na le popula toa mai ya iluma. Ile mea lea o lo o tu wai le li pāle mia ma whaatino atu lana saunoanga. Ia ai meo ta'longa whaapolukiki nān. Wa tātou māsani ai lava. Peti leofo tal lava ma lolo soi fumdia. Ai o mea nei tā ua sa o maitawina ele ason naf. O le tutu whaatasi o I tu malo, uma mawhono whaavae o I tu malo. La tau te langolanguina, whaai unga, mawhainga whaavae o ta sui nei, ele whainga malo, ale fionga le li pālembia, ia malana kāpeneta. Mai, o lea lavau te whaalongoina pēa, le uio, ma le whiei, ma le mādidi o le lai tū. Mai le tio fo I ai. Ala ona le mādidi. O le manatu ina ia la lango ma whaalongo atu la uli. I le mea lai mana na o iai. A lea la uta usa o atu o le mata upulea. You're just a minor part of parliament. Tō tele le whainu mera lewe I le malo, ua whau ma whatu ai, ma whatu la I le malo. Ele ma whai la, o na lolo atu, le malo tō tele, le pāle mia ma lana kāpeneta, ma le vaenga whau whai ua tū malo nei. E whai se mea o ko manga ngā o mai ai. No, the majority rules. Wa umala conventions, protocols, policies, mawhainga whawae sa iai le amatanga. Lea na tu watu lea vanua ia te utau. Ioe, o le upu le alo whanga iai, ua tasi le whatuatua ma le whamoe o I tu malo, na tofi mai iai utau ma utau o mai I tutonu, o le pale mene, o lo utau tofi le na, o le pale mene. Lea I se mea tau te se ei fua I mea o lo whai e le whono whawai. Ioi, o le pale mene, ai se me whai I, e aluatu le te whono manisi o so upu longo atu oe. O I se me lautanga e mai e whai le mea lea. O I sau whi naunga, anga I o, I se isi tupe whapopo e mai whai mea lo I tu malo. Le 2 miliona na o ta oto ina. O tau I o. Na o no tau whina oi ma pasia mea o mana o le malo e tau na sui, ma toi whaatonu tonu ma whaatonu langa. Pe whesui a I foi, amendments, o tu la fono o onga, ina ia mau popo le lei ai le whaatino ino ngā ruenga le malo. A le mele nao le whaatu ese, le mele nao tup. The first time when the project was rolled out, the $1 million project, nana watu lava no ya tautou. Na watu lava no ya tautou. Ai, whai ai lava le nei malena o le uio. Whaaleanga le bloketi e tau wala mai I whamatalanga. Awau kou kalanga. Whaaleanga le bloketi. Nofo lava le palmia ma ai le min staff o lo va ia
le matanga alwenga, ai mo se le poloketi, the steering committee. Fa pelo ma le malo, ae. Lana fai so o tala la wali i le poloketi. O le tā vai na loa. O le palemene, o se e iu tau na wha. Ai tuu le poloketi, i lima ma mawhauwhaunga, o tama whanau, ale i tu malo, ma le fono whawai. Ale mea tau, ale mea nai tau na whai. Whalongo le mai pū talinga i mele o te avatu ia tau tau o wala. O le o tau feita whame o whai. O ai e ona le poloketi. O ai e ona tu la fono whainga whawai. O ai e ona ta iala o na tu sia ta iala nei. So be it. If the government of the day decided that there needs to be changes, so be it. They deal with the changes. O la tau na la tau te suia. Well, it's not in your favor, then just go along with what the government is telling you to do. Fai le mea le nā, usitai le mea le nā. E te whātau te e. Ia na whapea nā whaila ia lea o na le maua. E lau i tū mā lō. Ia se whamrianga. Nau tō vevesi, ve mea o le polo keti lea o ngā ma le whamai mautaimi and the resources are wasted. Now, le wa se ia se le te whono mai a te o tau, le whai o tau, whaia lesi, konfiki, whai mai. Mātou te le te e i le polo keti, e mātou te e. I le process, ma le whaatino ina, o le whainga o le selection. Le ala o mea, le ala o mea, skou mea. Le ala o mea, skou mea. Ko le usu stai ma whaalongo le lei i le mere whatua i le malo. O tau le palemene ma mawhau le lei po a nisi ati na e le lei tau te o e whi nau ai tono le palemene. O tau tali fo i whai mai. O se tūlanga mau ala lo tele o tuu iai o tau e la uli. Lale mau ala lo. Lale mau lo le mele o tuu o tau ai ala o tau tangofi eli le tau pū ma tau puna i ele lo. Dea la o tau ma whai e pe e i fo e lunga. O la i ele parmen. A wātou te whiu e ui o ma whi ei. O i longa le media, o i whea. E tasi ale me angi i ele savili. Ma e tasi fo i le tūlanga. E wha malama wa wha manino atu pēr i le atu nu. Samoa wha funga mai. O tau ia i tu malo i es funma le wha. O whi naunga wha vale va lea le wha vaea la wari ia. O le a tapunia i fua ma wha manuanga mo o tau. Ioi. Ua vai le ua o. E le ngata ua o le wha msinonga. Ai ua o fo i le wha msinonga. Ma tu ua i le mea tau o le tā ofi. Ave iai le temporary, o le lato fina mwana na. A temporary injunction. E tau fia ai le wha matu mai o tupe i tu malo. O tau se sila iai. Na wha whena whaile nā mea. Tele mea ele o stou mea. Tele mea ele o stou ploketi. Tele mea tau tele iai le tusingo le tu la fono ma le ta iala. Alala le mea tau te whapenai. O au te pese atua i lava. Ma whaafonga mai pe iai le fionga le li pāremia. Whaaleanga le ploketi. Ia lau whe mai le ai mātou te langulanguina le ploketi. Come on, make up your minds. Mātou te langulanguina le ploketi. Ai mātou te le process. La le process. Process al malo. Ora nā e tau te wala au whe mai. Na whai tālo sanga. Ai whina o tu fōi. Le fionga i le la ule al mare tō ma le minsa. E le i whai in tālo sanga le si tō whao tō. E hei tangata e le i whai il tālo sanga. Po ato i ngā tusi e tau te au mai e lunga ma le o le la pisi uma le mea le naha. Pau le mea le mautinoa o le tusi atu o le komiti whaafoe.
Ma ila tau o le panel le tolu. Le foi na utou fai upuleanga iai. Sa avatu le invitation. Ai sorry we fa a o mana fai la interview o le ale fai unga le panel o fai a te oe. Ia le lei maliela ia lo filangalo. E ma wala lo tele. Ne mea lea watatia ele poloketi I lima. Ma mawhauwhaunga o tama whanau le tu malo. Ai o le fola mawa lunga. O tau le parmene, stay there. Ioi. Na foi nā malu finau mai po anis poloketi au nisi me mo ni tupe mai wha popo mfsoswani le tu malo. Awa tau te whape nā I lava. Ia so uma mataiwi uma la ngā I lunga. Le poloketi leo le tasi le miliona leo ua wha o popo le 2 miliona. Au voi lana fasilingi au tau. E le wha vaea au tau tua inga. E le wha leanga ino le poloketi wha mai. E le atoa se miliona. O le ale lua se lau wafe ta la lea na mua o atu tau le. Me le lua ta la, le lua sifur ta la. Mata o matu le atunu o tau sao whawhai mai le lau. Ai o tau seini lumo le minsta. E ona I le poloketi. To e seini lumo le minsta o tupe. E wha matu o tuai le telo tupe. Au a me iana tau seini ai. Isi aki iana whai. Whata woi aisa mawhai e isi mea. A lea lava tau tu le mata upu fo lea mangele. Mawhai do wha mamla mātu le neiva yasu. E ui I le wha msinonga o mangele. Ono mata upu tau le palota. E le nau manino. Guilty of redirection. But was never guilty, was never found guilty of inappropriately or misappropriate funds. There was no such thing. The redirection of the funds. Malama le upu na. Wali liu. Le mea sa te tau na ruele tupe a o esel mea ruele tupe. A o le poloketi lava. Io. Ona saila I o tau loto. Io. Oe ane fai whaale lei. Malango le te fono ua iai. O lea fono whawae ma lea fono whawae. Nea whai tau te pisa lava. Ile mata upulo na ruole nei. Ile filifilia ile fionga. Ile li I pale mia. Ole te maitai. Le fionga ia maunga Precious Chang. E avea ma lo yesili o le malo. E sasa toale solo whanua ua pe ai whaia. I reo koe kangi meri solo whanua. Wale ma whai whai un koe ku I lunga solo whanua ua pe. Ai tau te manao e a watu se lo ia ale HRPP e watu e whai mao. Malo ia siri ale atunu. Whafonga fo ila ia lea. Whatever the process is, by cabinet has the final say. Ia whapena fo ima le fionga. Ile li ipānamia. Ai ma se fo o se recommendation. Ma se fautuanga e au mai. Ile pisasi. O le se senga o processes ia. E ai processes e umi o na whata wale. Ma whata milo, ma whata lanoa. Po ai la tau e apalai mai I awa noa. O ngā ruenga te tele whapene, o ngā ruenga tau le whawai. Ai a whai foi o lo I ai le marusi angale le kapeneta la tau te whai ai se whai unga. Wha nati whapea. It's a tau. They have the power to call somebody in emergency and urgency. Le ala fo le na o lo whaanga I le parlemene. Ma le kapeneta. Le tula fono le na I te tonu o le mauta. I le pasi e ina wha tope. Wha ananati.
o se tulafono po o se teuina o se tulafono aisia. There is an act, there is a law, and the law and the act says that Parliament and Cabinet has that power. Has that power to pass any legislation or any amendment in urgency of the House. Mamlama le mena. Afai fo ila olo yaise manonga. Is there an urgency to fill the void that is needed by the Prime Minister and his call? Whether it's a week or 2 weeks, pe tolu il fava yasu la lava pe tolu wasu. Umana mia ile fionga ile pale mia malana ka penetsa eto fia fa nati se tangata. Ole mea le nai fai. Ele se fe awu ye o tolu na o to fe city ona o to le mana malama. Oi bata ya. Oi ele tu la fondo al parmene. Passing a legislation in urgency. E tala no ina nei le pole nei pasi na nei e tale tonu vava o tau na pasi tu la fondo. E ai ngā wenga lo na o mia ai le fionga. Ma le fautuanga le fionga ile tamai ta ilo ye city. E fautua ina ile pale mia ma le kapeneta ma le vaenga faufain. Ma ta upu lau te tele nā. Ai, o le fo i tau te au mai ai lunga. Amata mai atu le epa. Le lau wina o le soli tu la fono o le fionga ia maunga. Tā lo fai. E alana o fai atu fa pena. O tātou umau tangata laulang nei. Tātou te tala noa fo i mea wha laulang. E au fi ai mea i o le tū la fono. E au fi ai fo i mameo le soli o le tū la fono. Na wha mau nia la. Ia se soli tū la fono a le fionga le tamaitai. Lo ia sidi wo iei nei. And if any of us is pure and 100% perfect, would that minor thing destroy a whole, full, colorful, legal career of this woman, a daughter, a sister, a mother? O se a whawhine i a te outou, ta ino inoe. Na whai a whai o tau whinga ma tau mea nana whai. A o upu e whai mai ngutu o tangata. Mātu tua le tō wha e whai whanau. O tātou wa. Yo, tātou wa nei o leo whalea ngā. Alo matama whanau o lea tunu. You don't believe in redemption. You don't believe in somebody to change his ways and not to destroy a beautiful career. I don't care whether it's a legal career or a professional career as an accountant or whatever. E o lava I whai pule. E ai mea masei ai. Ele o se mea o le a tanu ai, ma oti atu ai. Ma wha leanga ma ta lepe ai, lona ta mali anga, ma lona career o se tangata whai upu, o upu whai o malo. Ma se tangata fo i wa aia le tulafono. Pui le tulafono, ma ola le tulafono, ma whautu aina le malo, I ala o le tulafono, the rule of law. Malo sami foi fua malo ma futa mai I nei Amerika Samoa fatalo foi o tatu ainga. Tuile manua fitiuta ma fitai ma tau
Lau fionga tanga lo matua, whapea fo i a teo, ngā leai, tau ili ma outou uma, ya me se fo i ftelenga a pupoli i ma lo outou wha, ya me se fo i mamalu tau mawha alofi, ia ma le tātou a inga tō tele i manua. Tātou a inga fo i tutuila, e mai se le whaafonga tāpua i mai, a lau fionga i le Palestina o Senate, lau fionga tua olo, na whalenga fulu i hai le motu. Lau masiofo ma le whaltua i a pai, ma le ai ngāri, ia whapea fo i le ftelenga i a le Musu Junior Manaia. Whatanga whatu le atua savea i lau fionga. E mai se fo i le tūlanga tā ua tele, lea o na toi wha mau popo ai le whatino ina o le tau submarine cable. Ina ia wha le lea tili ai sota inga, ma lau tau whainga paanga ma le company of sota inga, le Google. I sa o muri mau mata atu ai le tā ua tele. Le fo i la wa avea le navala o lia. O le fionga i le li parambia ma le minsta fo i o fesota inga. Ma nisi o vaenga o le tātou kapeneta ma le whainga malo a Samoa tutotas. Le wavatu ai ma le avea i le fionga le li parambia. Feo o iai le fitus fulma le 5 miliona na tō atu e le malo, o lona sao le nā. E whatino ai, ma whatau le cable lea ma whaia vaenga o le whasota inga tauna iai. There's a lipoti o tupe maua, ale malo malana investment na whatino ai le cable lea o whasota inga. O vaenga i o telefoni a whea i whapea fo i whesota inga i eile Vodafone ma le Digicel. Le nupi wha, le Samoa Life Insurance, le Post Office. O whea i eise li poti e peo na ta ua e le fionga e le paramia ma i e whasiringi ai. Toi wha fo i mai le cable i lalo o le pule anga le malo. Tele le corruption o tangata i e ta alo i meia. Good on you, Lauli. Honourable Prime Minister. Fea o iai la se polofiti talu neo le wha ngai oi, a whatu e whamele tali e lauri i e iai. Aina o le tupe la tūte mana o mia. A o nisi la transactions and events i reilu e le malo, i reilu e le malo, wha avasenga ma wha ngā ioi, ma wha tamoe. Tua i ngā pisinisi wha penei. O iei se profiti na mauma iai. Fesali poti o nei mea. Tua i o lango ina le fionga le li palmia. Fa fo i mai a seta le malo. Levan tau ta alo leanga i mea ia. Ma isi te ngata na e sao fa i ma se ei mai ai tua. Langa o mai lunga. Au mai le submarine cable, au mai o te le lopo a le ngona wha ingoai, po o le tui Samoa cable, po tu le epa cable, po ai lava. Toi fa fo i mai mea le malo. Fa fo i mai a seta e mawhai ona control atu le malo, ina ia fausia ai, mawhai whatau vanga, e au ngā ai le competition, e pa u ai le tau of sota inga, ma telefoni, telecommunication. Ale mea lale nā, e leise tau vanga Digicel ma le Vodafone le fight, there's no competition. In fact, that is the sole purpose of having these telecommunication companies to compete with each other. It forces the prices down and it's good for the consumers. And he said, Mele,
Nei fe e whatasi a Rachel a wuri ia. O whea la le mea o le a whai e se whatau vanga. E loa ai wa pa u le si lalo le tau o le. O fe sota inga ma telefoni o lo wha ngai le atunu. Mahalo o fe sota inga o lo iai. E matua ofu. La wuri ila ia le na se e i isi pa inga manato mei na whai nei. O e a mai mea le malo. Appelin Betty F. Leof of my sa o sa vea. Fai la wani inga o koe whafo I mai a se kalmalo. O ka o kai sule. Ia. Ia vaile ingo listanga te leo fau malo I nā tele. Ta alofa pale taonga malo soi fo mduia. Muri anga tele falele. Aleki. Ta alofa lava na fatali utu veli. Ia, fa pe fo I ben tawala. Halo le soi fo mduia. Vaftele mafuta mai tufal tato por kalame. Master Sapati si anava. Watching you from Mangry Central. Ta alofa lava. Vaftele. Eva mai. O Tulua, Seupule, Seulupe, watching you from Melbourne, Australia. Te le ale au Australia le walanga mai fo I nei. Pe fo I Tulua, Peter Enelico, mai ava Simone Talia, watching you from Melbourne, le ataua. Aua pa au, fa fiaula alu, talo fa au pa au, fa pe fo ia telenga ia futi e mai se fo le mamalu o le tatou ainga le falmanono ma le ainga le tai fa talo fa tu malo se fo mria fa talo fa tu fo I le uso ia I Sara Utah watching you mahalo nui loa from Pearl City I Hawaii talo fa tu o Kiasu ia fa talo fa tu fo I le uso ia Chief Cielo Avea ia ma le show le na ale Chief I Pearl City Harbour, fa pe foi le uso ia Kapeneta, mai latou I la ie, Hawaii. A pe ia la ua malanga mai e lo tofine ia Yvonne, Hokam, a whamasanga poe la ulu. If you're on your way, safe trip and safe travel to you, my dear sister. O Isawa taloflava o kia asu, fa pe foi Tala I tu Manuvao Smith. Alo, fa tele mafuta mai. Ole usa tulu mafono. Ese, talo fa tulu mafono. Peter Asia. Oka Vaoa. Watching you from Manurewa in Auckland, South Auckland. O Sameme Lowa. Talo fa Sameme malole se fomria. Fa mai ofelna ia Kalihi. I Honolulu. Tātou iei kalihi, whatalo whatu I o tātou ainga I kalihi, e pei o le sunga le to ina Reverend Elder, tine tali ngafa ma le whaltua moe awa, no whaalo ma le ngali, ia me se foi, le pulenga ela e kalesia e whakasa, ina I kalihi I Hawaii, ia whapena foi ina I o tātou ainga I kane oe, tili sambuere a lalam papa o kane oe, fa solo mai ai hau ula, se o mai I la ie, o mai I Hukilau Beach, fa solo atu ai lava, anga I atu I Turtle Bay, makui lima, se o I ka huku, to tili o tātou ai ngai no foi na. O tui fa sina, o po tui fa so, malulu se fumria, fa tele mafuta mai from e alu le sidi o yo la ki alu le pasika ingo kalo fai alo fa longo mai lungo le pasi vai le pasi la vea sunga talo fa John 91:19 o leota tautua Westerland talo fa lava malu se fo mria lo fa moni o te fa talo fa alo ia ile tina o le fionga ya to o le ava Mark Went fa talo fa tina o te falongo fia le tina lea o le fionga le li pule o le tato company o le hotel fou lea o ye nei
o le Samoa Beach Resort I nai muli whanua ma le anga I mai whaleolo mana tua fōi o I lea sa whaingo ino le Sheraton Aggie Grays Hotel a wane ua toe wha fōi le pūlenga I le malo Samoa se tasi o a seta a le malo Samoa o lo pūlea I lalo o le whalapu putonga o tupe maua ma whaapatunga tupe a Samoa le nupi wha o lo ua tutofi ne iai e a vea mapule sili o le Samoa Beach Hotel ia le fionga atu to o le ava Mark Wendt ia vai o ni ngalo ia te oi ai aru fu I te tawhau ma e nofo ma e ewa I Samoa a whea ne loa lava I le Samoa Beach Resort mna o iai vai le telefoni le nale e te wala aua I le fionga le li pule o ono valu lima, fitu ono lima, lua tolu ono lua. Yo. Toi whafo I mai a seta wawa I mei na ta alo I tanga te le tilo tau sanga o mawai. Le whala o toi a watula o whautuanga le mele. Au kuka alo I mea le malo. Yo. Ia leo ni mea fo lele e ula I ai nisi lea wale masana whaitala ala uri. Mai a o I kea I ai. O I kia ngā mea, o mea le malo, a ngā uai koe whaola le malo. You see, the mentality of these people. Abuse power and abuse and neglect all the government assets. Whao ngā sisi. For my ia tina tua, talu severe watching you from Favona. Alo le se fomnuia to manga lilo mai ava se plona, tolu mai vao tai talu lava. Alo Saini Jennifer Utupo watching you severe from Otahuhu. Ya o ausia polonga fa perfo I le sunga tu malu mawingoa. Ya ma Aniva Nico. Ya. Fa wopea na anga I mai tavita tuatanga loa talo lava malole so I fumuria so fa talo fatu le fionga toto le ava e se taimi ona mo fo le se ava noa tati tele noa ma fa so ai foi ma fa ye ona fa so so ni ato le o se le fia le wa ola le tato FM 106.1 I te tonu o Samoa o le taimi ala le o te tele noa tua o le taimi fo le na o le nai whanongo longo ma whaafonga I ai lea tunu uina. Mai o le tā umo fo I lea. O le mawhai ei o na lausi le fia e le tātou o tunu u atoa I Samoa ma whafo mai o Samoa, New Zealand, Australia, Hawaii, Amerika. Lea lau o mua whai e le Radio Samoa le vasota inga lea. Ina ia mawhai foi e pisinisi ma company tono le tātou o tunu. Ona whao ngā ina le nei tau tū. E taunu atu o tātou tangata I Samoa. Wai loa le leile me a ngā I enofo ai. A seta I ale malo. E pa ma le lei o lātou tau e fisoso ni ai o tātou tangata. The tourism and hospitality industry. To revive these assets, to revive these companies that belongs to the government and the people of Samoa. Now, tau o tele mea le nā, ele nofo si le fia e le tunu. Nā la, na fi malanga I Samoa, wha o ngā le hotel a le tou o tunu. Samoa Beach Resort I muli whanua ma whaleolo. Anga I fa malu le sami eva I lau whanua lanu lau ava lata I o anga ngofo nga ela kulopunga le vaa lulo I o I sa le longa talo fatu ta mauli malol se fomria le nei fo ia o uli o le astronai o Fortino Josefa talo fa sister malol se fomria Jacinta Seve ya mauto oma siolo senga famuina Vanderhoff, ta wula lo te no lo fa fonga mai ia
le tele o tātou. Ia, talo whai. Whai mai ia. Whai mai Belize, any chance you can say happy birthday to me on the 29th of this month. I just want to listen to your program all day. Talo whai Maria Tuala Funga. Happy birthday, dear girl. Ioe. Ia, man via telelo was suifua. Nei aso Maria. Ia se vavai pe se ia se fangu vai o le ola e vakue fa o lai o e Maria. Man via telelo was suifua. Mai ia le atou se vea. Ia ma le tātou polokalame. O le TANOA AVA I le nei aso tonight. Happy birthday and many more happy returns for you, dear sister Maria. Fatalo fatu, my friend, brother, Hans Webster and the family in Perth, Australia, Western Australia. Fatalo fafo I Mase Fenika, talaflava malol soifumria, lona lote, ia ai maise. Le valotu levi talaflava malol soifumria, ia ai maise fo ia se otofine ia Fortino Josefa Erolini Josefa vai singano maltamo foleni. Ai maise le tatou tamamatua le fionga ia masoi. Afatonu le tulae lua o la tatou wo e tale pese. Alei atou o se ve whamanuia atu ai ia le aso soifua o le tamaitai o Maria. Maria, I'm going to play a song, Tuala Funga, to dedicate this to you and wishing you a belated birthday and many, many wonderful wishes and beautiful returns for you. My lay tula sa o faatali ai wala ngona lo fia awa wata faatasia Watu ulo to atoa olela o Samoa olo ualofa mo ele uma etuma peasio ile uma Sila mai le langi le la le lei oe o Samoa wanau nau ia ilo uloto atoa lo uola malosi moe e o I leoti tu mawea o ilo uanganga e o ile ngataanga watu ulo to
la mai le langi le la le lei oe o Samoa wanau nau ia ilo uloto atoa na oe e la lelei na oe e la Me vengo for me, you cause I love you. From mole mole, let's play up. Uma fufunga, uma say yo, I touch you. It's silly, oh, you're not too. Me vengo for me, you cause I love you. From mole mole, let's play up. Uma fufunga, uma say yo, I touch you. It's silly, oh, you're not too. Biggie, my social, and my Uzi, so right tonight. Biggie, my social, girl. Biggie, my social, and my Uzi, so right tonight. Biggie, my social, girl. Biggie, my social. Oh, I'm a Uzi, so right tonight. Biggie, my social, girl. Biggie, my social. Oh, I'm a Uzi, so right tonight. Biggie, my social, girl. Sing up as a champion, shake like a champagne. Me love, me love, me love, me love you. Bang 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 bang. Sing up as a champion, shake like a champagne. Me love, me love, me love, me love you. From mole mole, let's play up. Biggie, my social, and my Uzi, so right tonight. Biggie, my social, girl. Biggie, my social, and my Uzi, so right tonight. Biggie, my social, girl. Biggie, my social. Oh, I'm a Uzi, so right tonight. Biggie, my social, girl. Biggie, my social. Oh, I'm a Uzi, so right tonight. Biggie, my social, girl. And I low crazy to feel your bright in your baby. See Valeria say yo, I touch you. Come and feel my fatu. And I low crazy to feel your bright in your baby. See Valeria say yo, I touch you. Come and feel my body. Biggie, my social, and my Uzi, so right tonight. Biggie, my social, girl. Biggie, my social, and my Uzi, so right tonight. Biggie, my social, girl. Biggie, my social. Oh, I'm a Uzi, so right tonight. Biggie, my social, girl. Biggie, my social. Oh, I'm a Uzi, so right tonight. Biggie, my social, girl. Ese foi na lua, es una peyong e que musa, peyong e que musa, peyong e que musa. Ese foi na lua, es una peyong e que musa, peyong e que musa, peyong e que musa. Sing up as a champion, shake like a champagne. Me love, me love, me love, me love you. Bang 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 bang. Sing up as a champion, shake like a champagne. Me love, me love, me love, me love you. Peyong e que musa, peyong e que musa. Ala ofa, alofa, alofa mo ele uma. Sweetie me uma no la lele. Peyong e que musa. Ala ofa, alofa, alofa mo ele uma. Sweetie me uma no la lele. From mole mole, let's play up. Biggie, my social, and my Uzi, so right tonight. Biggie, my social, girl. Biggie, my social, and my Uzi, so right tonight. Biggie, my social, girl. Biggie, my social. Oh, I'm a Uzi, so right tonight. Biggie, my social, girl. Biggie, my social. Oh, and my Uzi, so right tonight. Biggie, my social, girl. Let's play up. Ia le nā whawhiwhianga sui whiwhiloi o le auni o le astona i le tātou tano awa malei a taua sa vea i te maua i le sao. Ia le nā ua ungana whaamaru i atu ia le aso soifua o le tamaitai o Maria. Ai, o le aso soifua fo i o se tasi o uso le tofa i aso alo a wha leu tele. A toa i le so The Big 6-0. After le tua, lona anga le lei, ma lona alofa, fasoa, sa pui pui mai ai ia le
le uso i le telefo i o ngase sa whiangai ma le tino. Ia lea ua uria le ono se fulu tausanga o le soifua le tofa i aso alo. A wha leu tele. O le tangata tonu al nei na tu mal oina na whanau tonu lava i le tausanga e a whewe se lau ono se fulu ma le ono. Pemana tua i le atunu le matua i matau tia o le whale na of 1966. Whanau tonu e alpakale. Ia le nā. Le anga le leo le tua. Whaftai o lo maua lo malosi. Ia whao popo le tua nisi tau sanga se tele. E soifu ai matau tua i le tua. Ia maalofa ia makalau. Ia ma le whanau. Ma e to anga i le lotu. Ia ma e ko anga ingu le vai o le ola. Vai. Ke le iong ngasi o siri i rea. Ai wa matua i ola. Ma losi i le vai o le ola. Ia awa kero kanka ingu fua. E mama. Ko kongi le vai. I ke ma losi. Happy birthday, dear my brother Soalo. Turning 60 today. Ia, whaftai maanga leile tu whaftai makalau. Ia, i lau tau singa, whapena fo i le whanau. Ua umi ai le olo siri. Whatasi ai mo le alofa atu o le atua. Ma au, whamawhana whana, ma le whamalo lo le atua. Ia, ua maua ai le malosi. Ia, whapena fo i la. O ai, o lo whapna tuido la to waso soifua i le so. Happy birthday to all of you. Aso mulimuli o le masina. O Januari o le tausanga lua whenua se fulu ma le ono. Tātou wha atu iai. Ia ma whawhiloa i le aso muamua le sapati atai au. Tātou ue tale pese le whamanui atuai. I le paia mawalunga o lo whana tuina o lātou wasoifua i le so. Ia, e maise lava molo tamai tai o Maria, ia, ma le tofa, ia so alo a wha leu tele ai ngari. Lau ma fau fau Mea sata whaia lo au Au le nei ua le tau lau Talu lo tu ina nau Au fea foi o le mau lo loto e Se manu e tau nu ta wha moe moe O e lava o le siri o lolu o langa Sulu sulu o le la o falling out O e lava o le siri o lolu o langa Tu mau pe amo o alofanga Mo e lava Aisa e ale pongai Uala e ona e le whainai Atu ialo wha Italia O e lava mau fili filinga Au i le aua uma foi so manatu O te teo pea o isi o fatu O e lava o le sini o lo o langa Sulu sulu
sulu olela oh falling oh elava oh le sini olo olanga tuma upe amo alofanga mo elava oh le sini olo olanga sulu solo olela oh falling oh elava oh le sini olo olanga tuma upe amo alofanga mo elava. Hey, hey! Mo malie ese atu olela mangoto ifo ayo o mai le pongisa
Maya oi hani Langona na le alofa ya o tu maupea ilo lo joe emana tua I taimi o malava na I'm falling to my bear Veo seanta Fa solo my bear Na yo manatu Uana olangona Olotafia Va aiatu If I ngata Oila utai mane o te tiwai aku ma whauwhaunga Langona na le alofa ia o tu maupea ilo Talofa Samoa o Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea I le Radio Samoa. Yeehaw!
might say, oh, amor, my soul. Ole ola nga ilunga malalo. I wonder if you are alone to relate to it manu malo. My so se fa amalo si et mawa me uma ile lo famoni. Po ating ang lenei olanga na ole tu na te fa sino ala hangelu ole langi se ipa imai tu pula se susu malo simai avesse le neitino vai I vi Tatu timana na umalava ia sa ole awalai whaatino ai le toi whaonga i nau ni lapisi toi whaonga. Mana tua, o tanga pepa i ila, ka tuni whangu te o ata ma laptops tuai. E le tia i nai le lapisi toi whaonga ina. Whaatino le toi whaonga i nau lapisi, toi whaonga i le awala sao, o le nā ua iau 5. Tanga i ana i le Auckland Council Recyclable Items, tāma ki Turuki, All Together, Auckland. Mo tupe fa mo moni Samoa mana tua loa le Pacific Easy. O lo fa wau pea le tatu fa bitoa e nao le $5 le tongi pea e fa ngaina le Pacific Easy app. E fa tino ai o tupe fa mo moni mai lau telefoni febe ai. O lo avano fo i le tatu direct transfer. Ti posi mai ai au tupe le tatu account. Ma fa mali ai na fasili lunga le telefoni. Ma fa tino la fo ina lau tupe ai nga fa bitoa. Mo le tongi no video le vai mo li te ngā tupe so se fa le tupe Samoa. Pe te tongi ni no ngā tupe le nupi fa Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa, o loma whaina whaatino o ma ili tātu au nanga le Easy Pay. Manatua ua whaasoponia so se vahenga o New Zealand i o tātu lala, o loa wano fo i o tātu ofisa i o Tara Mamangele, pe whaunga le Pacific Easy App, po le Direct Transfer, e whaasao i lu teimi, ai sidi ona whaasao i na i o tupe o taunga tāle penesini. Mō nisia whamtalanga, wala au di telefoni o wale se lau, o tasi ono, po onu mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa wadu wha. Pacific Easy, o lau anga, mō tupe wha mo moli Samoa. O esi la fia e iwa te si male tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toi whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Mo le manuia o lou lumanai, o le aunga o le International Travel College, ua te tala nei le tala mo le lua awhilua ono, i mataa tau tu risi ma haunga tau whaaleli. O le ITC e iai ona la lai au kilani ma whangarei, ai ma whaifo i one e aunga online, mai lo whali. Le leise taimi whaatulanga i nei te aungai. Sa ili nei loa so lumanai manuia, langolango ina maalosi e le ITC o e malau ainga. A wa unga. Asiasi lupenga te whailangi, itc.co.nz. Ua mawhai nei o na whaatau wantu topapa le Digicel i lunga o le upenga te whailangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo i o na lafo eise leni i le MyCash a le Digicel i Samoa, tō ngā whiti mawaru atu i le na o le 5 tā la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fo i o na e listalai. Asisiane i le clickx.com e lafo aisau top-up a le Digicel. Pe lafo ai fo i sau tupe i le MyCash a le Digicel Samoa, tō ngā whiti mawaru atu. Morisi whamtalang ngavla au le olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa fafine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au nanga.
Na whaavaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nai ngana le Pasifika i le NCEA. Maua fua o fua o ngā toile ai ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga i le whainu mera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai i le universite. Polo university entrance i le tele o kolisi i au kilani. Ua uti ava noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le over se lau valu o fitu lua fitu fitu. Over se lau valu o fitu lua fitu fitu. In this update, key highways in Taraifiti and the Eastern Bay of Plenty remain closed following recent severe weather events. Isaiah Abedingo has more. State Highway 35 is shut between Potaka, Te Araroa and Hicks Bay as crews work on extensive slip repairs. State Highway 2 through the Waiaweka Gorge also remains closed due to slips. NZTA says it's too early to confirm when the roads will reopen. Detours are in place with stop-go traffic control and reduced speed limits in certain sections. The first of the newly released files related to Jeffrey Epstein are being sifted through by international media. The US Department of Justice has released more than 3 million pages related to the sex offender, including 2,000 videos and 180,000 images. Anything identifying victims or jeopardising an active investigation has been removed. Scientists have proved ethnicity can be isolated and directly impact people's health outcomes. A New Zealand Medical Journal article states a new study tracked by the health of New Zealand's population from 2009 to 2018, adjusting for age, sex, deprivation and health conditions. It found Māori had 43 to 50% higher preventable death rates than those of European descent. Study co-author Professor Sue Kringle says it proves ethnicity must be reconsidered as part of the health response. When you take into account all of those things, that there are still ethnic differences in amenable mortality. Younger people appear to drink more in moderation compared to other generations. The International Alliance for Responsible Drinking has published a study after surveying people in the US and UK about their drinking habits. Almost 9 out of 10 agree moderation is a responsible way to enjoy alcohol. The New Zealand Alcohol Beverages Council, Virginia Nichols, says the trends are very similar to what is happening here. That's news. In sport, the Auckland Hearts were 42-1 in the sixth over a short time ago, batting first in the Women's T20 Super Smash final against Wellington and Christchurch. A personal best for Kiwi pole vaulter Imogen Eris at a World Athletics indoor meet in France. Eris has posted a best effort of 4.70 metres, bettering her previous best of 4.67 metres set nearly a year ago, but she finished second on countback. Lydia Ko is relishing back-to-back bogey-free rounds to start 2026. The Kiwi golfer has had a share of the 36-hole lead at the LPGA Tour's Tournament of Champions in Florida at 6 under. She says she's playing some great golf. Englishman Dustin Rode leads the PGA Tour event in San Diego by 4 strokes. That's sport. I'm Sandy Hodge. Olo e whawhonga le tautua mo oe le siu whongo Samoa, Radio Samoa, Sfulima I Vatolu a mo I au kilani, ia, malunga whongo le tātou YouTube channel, ia, mo le tātou Facebook page, tufa le tātou porkalame, tawa lunga tuai ia tala le nei fo I vaiaso ilingangana Peritania. Ia, mese la ia I la tau ia to ono ia na solo, ia ile maunga nui, ia, o le teimile o le leanga o le tala o le tau le vai aso na se ima vai atu nei le whai unga o le vai aso ia le nao le o lo tupu mai le whana lave le nao 6 have died during a massive le solo le na solo ai ia le maunga lea e pe maua e le ono fale ia e na tanu mia ai a o le mea la e whano no ai le loto o le whai mai o tangata ia na ngai o leo leo ma tangata fui mu mai lato o le au la vea ai. Ia e fiu wa fo lele e eli masua le mea. Alai whanongo longo tua I leo tangata lai fe tangisi ma fe ei mai le fia feola I lalo.
o le mea lea na solo atu ai le maunga. Talo whae, ia. Mo onga le nei mo nei, nei a inga, ia me se foi o le tulanga o le o mai whaafua sei o le oti. Ia whaale lave whaale natura whaapenei. Our hearts and prayers go out for these 6 people that died in the natural disaster in Mount Wanganui and the weekend that just passed. Yeah, ai avea foi le nei ava noa e to tele la voi lato. Wala au iai le atua i le nei foi i vai aso. Ya, o mo onga ma fanfananga. Ya, ma lo faanga mo i lato o ainga ia. Ua fai ilangi le turinga sia. Ana i o lato matua. Ta mamtina matutua o le au whainga luenga pa ia le atua o malo lo manu malo. Ia manisi fo i o tamali i longa o le atinu. Aso talatua na nafisa u talanoa atua i fo i mawhaasoa. I le tuua ai o le malo. E le sunga i le tuina malo lo. The late Reverend Elder Jeremiah. Lale Jeremiah. Ia o le vai aso le nei na taunu wailo na saa. Ia malona tino maliu. Ma fea ai ia le laumua. O le kolisi o fai fe au ma le laumua i leulumuenga. I malua. Ia ma fai ai fo inisi o sauninga e manatua ai le nei fo i ta mamatua o le ngaluenga. Ai o le vai aso fo i le nei. Ia, ua whamana vai fo i le atua. Ia ngā luenga. Se tasi fo i o wo mamae ma wo pele ia te au i le taleni o le musika. O le fionga lea. Ia whaasavalu Dave Parker. I lona a inga i tapatapa o. I Samoa. Ia. Mana tu ai le nei fo i tamali i le tele o tausanga. Ia o mātou militino. I musika ma whaafifianga i le tele o mea whaia le atunu. Ia, le la ua wala au iai ia le tua. Mo onga le lei, wha mawhanwhananga ma wha maisenga i le whaletua. Ia wha pia fo i le no whaalo ma le ainga li. O ngafa o Paolo, siri langi, mana tua ai le nei tamali. O se tasi le nei o ana pese, e mana tua ai pea. Le nei fo i tamali i malona si ufofonga matango fie. Dave Parker, the late Dave Parker, Fa'asavalu. Dave Parker, lo wali i lo fa'aolai. Le walu la te wheiloi. Sino mai le ala ia te oe wa o ilo wa o se ia so wa madai faola mai fa mai lo Ilau mamo
Elena, rest in peace, Lawa Fionga Fasavalu, the late Dave Parker. And condolences to all the Parker family all around the world and all around Samoa. We'll always remember this gentleman. And the Elvis-like style and also the style of music as well. Manatua Aipea, Lene fo I Tamali'i, Yanga Malie, and Mose fo I Olona Siu for Fonga Malie. Ole Uso Dave Parker, e whanaua ia leli o Richard Parker. Ya, o le taleni fo I le lava fo I a inga, o lo o tuu whasolo. Fatalofa Tom Malai Fono, watching you from Melbourne, Australia. Fa fo I Esther. Malola soi fumbia, fa vale tuiloma lautusi. Ya, fa fo I lusua polonga leupena unasa. Ethel Webster, watching you from somewhere in New Zealand. Aleni Keleni, mai savea, olo matu talie, ba mata matatu I ine yale pata, yutu fa'alalafa yale pata, talo fai. All those people that are listening and tuning in on FM 106.1, ya, ta watilele, ya le tato wala, leo le daim whauno to, whaalongo longo mai ai. I Samoa, tonu le ta'vale, tonu lau le tio fo il fale. A leni ke leni, whatalo whatu, ia mau tātou ainga uma le atu wale pata, ia mai nai I matamatangi. Jacinta Seve, talo lava. Whatalo whatu fo I Tony DU5, ma lo sui fumuria, elisi vaenga lea, o lo o wharongo mai I nā matapua I mai le visa le moa. Ia au tātou iela le visa le moa. O tau umai ia anga ia tū le. E wā ila uvai ole ola. O ni ngalo no whanga masani le nā olo ia le fionga ia tuala ma le whaletua ia peka. Sfulma le tolu Lappington Road I Otara. Colleen Toria, talo lava ma lole sui fomnuia. O Saunea, sauea leleua talo lava ma lole sui fomnuia. Junior Laupapa, talo lava ma lole sui fua. Aftaile ma futa mai, ya ole te maitai o Te Wheeler Williams, talo lava ma lole sui fomnuia. O whele me le eke, yeah, or Kiwi, host family and tours shuttle. Yeah, lele. Patalofa, yeah, it's me. Mano, it's me today, Fido. Yeah, for perfo, yeah, Sam Laban. Yeah, ma leuso, yeah. Fale valu na tap oitalofa sister, malo le soifum ria. Yoi. Ia nā wilo umai tangata, leo kuku wafi umahanga le chapipi lea, le ita tele le vevesi ma pisi fua lava le, le mea la tau ia, usi ta I whainga whawai ale malo. Awai, e fiu tau te whe ma uio, ma usu ale pese pepelo la uli, e ngā oi la uli, e whai mea piu pio, e solitu la fono, e matua le kea mai lava masela uli ai. Nā le pau ale o le mea, nā le whaapā e la uli o le pomu, ia tape, wa asu matangi mata, mawhetangisi e lava la ia lea. Ai whai ale mea mana o iei la uli. Alanga le whai ngā mālo la uli, le whai, o le voi e wawai e tuatangata, o la e whai lava i le tūlanga o lo so solo ai, whainga whawai ale malo. Se I o tau tū malo fo I o tau, ia no tau o fole toi whai tau whainga whaavai tau te masani ma tau mana o e whaamali I nā I o tau loto ma o tau mana onga. Ia, ma whai e ale mea mga ori ka ngaka la kou ia. But please, please Mr. Please. Alo whantu whale walu nā tapu, ia le ae su e lau kamale, lenga ia lau kupe a le ae, sola. Ale sa o le tala le lea. Hey, respect the Prime Minister and the party that is now the government of the day. Ese le taua. Alo whatu fo ia wha ia.
na tapu, whaleiva, luaiva, talofa lava malo, on sai, Simona Tavita, talofa malo, se fumaruia, ia, aile ngata fo ilea, o ma ele tui maseve papelu. Ele, o maila ile o lakitale doa ile. Ile vaenga leo le tolus fulma le 2 miliona. Ia ma le lua se lau lima se fulu wafe leo le atufa i le amatanga o le vaia sa fau. O leo te valongolongo atu. Fai mai le tala. Ele i ai le anava tau a le whatutua i le atua Samoa ua tasi se tupe tufa. Ale ai whawhia. So leo te ofo le tala pepelo ma le whasa lauino me pepelo i ni tangata. Ema se ale media le atu le epa mai la tau ia. Eo i la lango ia yo. Wale va na ta watu i le manifesto ia whapefo i le anava tau a le whatutua i le atua Samoa utasi oi. O le a si i pensiona. Si i pensiona, si i tupe a tangata lo iai mana onga tungau. Mawai ma tupe a pepe fau o le a whanau mai. A ai fua ta maiti a onga. Ioi, ma onga fua ta maiti o le mea maasani levo leva na sa wai. A o te le maa malamba la iai, ia te outou. Po o le a le mea o outou whaitio ina ai fua. Le fua fuanga le malo. O le tali le malo, wo umana pasia le tupe lea. Ioi, e wo umana pasi le lei le pale mene. A o mai lola o activate le kabineta. Le wo umana fai iai le fono. Umana fai iai le fai unga. O le tupe lea. Ia, na tutoe mai i le tesi ma le 8 miliona ai tu malo fo ia lana wo umana. Le tala o le tupe. Lea lana tu uelo i tutonu o le paketi e ta o le unforeseen budget. So le, tau te mana na o ea oa i whaale le i atu o tau le mea lea. Ina ia awane i o tau o ma whai tala pe pelo na. E whalongo longo atu i le atu no. Ai solo mua ia o tau le tutu o le afi ma tau ma whai e tau wala autangata e o mai. Se i o tau whaolo a taua i langona ma loto o tangata. Lava whea lao no tau whaia le nā mea. Ona poloka ai lea ma toa le whaamanianga mō tangata uma o i tu malone is fulma le wha le tau te vesim pisa i nei. Lea o whai atu, Samoa, poto i ona tūlanga mao popo, mao pue, tūlanga whaalupe o le atunu. Awane i se etia o tau i mea tau whaavalea lea o le a whai e la wali ia ma le whono lea. Whapea tau te atua i tau te solo te te. A o solo te te e o lele le a tufa, le manai, o le a whafola le whala, ma whafola tu whape nei a ao ma lima o le malo. E tufi tau whao ai le manai lea, le manuia o le tolu sfulma le 2 miliona, lua se lau 5 sfulu wafe. Ai salani ma polili atu, e le fast full 3 miliona o le 5% o le nupi fa le tufa fo i le asonga fua a sau nei. Le au whaisao whanga i le nupi fa Samoa. The National Providence Fund. Ta fifi. Ale fa ua uma. Ona sau nola uli i isi fo i ati na e le lei. Le fionga i le minstao a onga. O le a filita nganga maiti nā. Ele o whia ni a lātou ngā ruenga a olo o maua la lātou teimi. Le o ai momori ta maiti le a onga ma oe avalanche le a onga. Sau noa le fionga i le lau na whausia ai ono a wasa tuala. Dr. Alec Ekeroma. O le a fili maiti ngā. I le ai tu malo ma le ai tu malo. E o e whaia lātou courses po le ono i le valu vai aso i le National University of Samoa. E a o auina ai basic fundamental training to become an early child education teacher. E wawa ai lei. Ona tufa le i tolua o ngā nuu mawhio anga mai tu malo. Ai maua i foi ba le lātou se leni ba le lātou tupe.
e tau fiofi mai ai, le whawhita uli wa tūlai mai nei, o le lava o whaiaonga. Nā le manatu au le nuu ma lea fio anga le a whaila tau whalaonga whailo. Le ai se planning tua, le ai se tilu mamao, a o le ale ana whalo e mwhaiona, whaatotonga. Ua whai, alu le pia se lau wa wafe o tupe whaatino i le whalaonga. Ai nau toa wha se furuta mai tiaonga. Ai toa lua whaiaonga, pele ai fo se whaiaonga. Nā sau tau whaafonga le le iai. A o maa whaasoa ma le fionga i le minsta. Ai ala le sau noa ngala uli le na whai nei. Isi fuafuanga alualu mamao ale malo. Wai ai company o le soifua malolo ina wa ngai atu. Ma ua tau ufo ina atu le tūlanga o le toe wha le leia atiri. Ele ngata o le wha popo ina. O se unite. E ai masini e mwhai e ona vai mama toto tangata le 5 le 6 ese ma le tātou dialysis unit o lo iai nei. Ala o iai fo i le tūlanga. Ua manatu ai le malo o te tau na tilo i se whale mai patino le lātou tonga fitinga i ngase ngase o le fatu. Ma ngase ngase o le kānesa. O mai le pipisi ia. Lea o lo maulalo ai nei le tūlanga. O le tautua. A le soifua malolo ina. I te tonu o le tātou atunu. Tau fiofia i fo i le ave mamao o tātou tangata. I New Zealand ma amatu i intia. A o lea o sila le malo. O se tūlanga le lei le fautuanga lea. O le whaia lava i Samoa. O tong fitinga whaapitoa. Open heart cardiac surgery. And special treatment. Radiation for cancer patients. Ia mai le ngata po le nā. O sila i le tūlanga mana o mia tele o le iai o se whale nga osi ai. Le oki sene i to tonu o Samoa lawa ia. E au noa ma le toe. Whaatalitali i tutuila. Ma Amerika Samoa. E sa wai le vaai au mai le oki sene a le whaita o tonga. E tuai le sa le vaai. Mana o mia le tangata le ta oto. E oti ele o le ta otonga. Ai oti o le se oki sene. E se le ta ua te le uia mea wanga i ai le tō whāne malo. Ai mai se le fionga le li pārmia. O le sila mamao. I le tūlanga tā ua o le soifua malolo ina. Ai mai se lava ngasngase o le fatu ma le kānesa. Ia ma le ngase o diabetes. Ia po le ngase lea ua wha mamai nei toto. O vaengala i e ta o non-communicable diseases. Pe o meo ngase fo i le pipisi. Ai mafua mai. O na olea. Lifestyle. Diet. O leo langa halo tangata la tauia. O mea ai, o vainu. O le lea i o se wha malestino. O le tuai ngā lifestyle. Fo le wha amiliongea. Wha le kikea. Fo ai le umia ai mai eno. Ia le na ta ua tele ia le vava ai atu i mata upu sa tatu talanoina i le nama yaso ua tuna i atu ai mai se whaamrianga te tele nei i lua o le tūwhaina o le tolu sifurma le 2 miliona la le whi au ea le ino utou wala lai fua i fuafuanga le malope mana o whai nei pe whai lea vai yaso po lea lava it doesn't matter who cares po aina mai a uma i lunga ana vatau nei a fina ngalo loa le malo o sila atu o le taimi o te tau le whai ele belea whai pia whai o iese tupe whai ai ale kele kupe nā whaina tu ese tupe i le account of apitoa lea o le unforeseen budget ono lai loa le malo e lava lana whasoa e whasoa atu ai whita tangata ia taino i noe
E tau whaaso atu tupe ai o talo le whono. E tau fia ai fo i a tupe. Ai tu ma lo ma whono whawai. Te wawai lai. Ti ngana wawai atu. Ele noa there's no substance and no element in this argument. I whainga whaavai ale malo. These are the conventions set by the government of the day. Tu te fiu e whei. E lo mamao mai lava le whaamasino. E le ai se mea o sori ai se tu la whono whaavai o le constitution. Po le whaavai papa o Samoa. So which means, o ani suinga e whai e la uli marana whainga malo. It's nothing to do with what it's called unconstitutional. Unconstitutional. No. No way. O mea ia whaaloto I whale. Internal matters pertaining to le whono whawai. O le mea whaiona whaatino nei talepe tai au. Lai loa e la wali, alo na fwoi pe o whakangale I loa. A o le whiita lava I le tū mālo. Ma whai e le mālo le tonu. Le tō iai o nisi o I la tō e amana I e le mālo. Wal me tonu alea, whei. Ia, furi lo e wale kua o le mālo. Whei e pēr whapenga, ko ke whei ia, pē I fwa e ngā, mamake I fwa e ngā. E malo awa I wahi fwa e lo. A le popolenga la le mālo. Oi, tau te langa le whaamsinonga, ai tau whi ai le whaamnianga e o le tau mwhai e tufa. Tufa I le atunu. Ia, tālu sia. Se au lau tau sila fo I lava ia. Vai aso fau, o le aso tai au aso mua o Februari. Aso nga fua o le aso lua o Februari, lau le unga o le to ono fo lea ma le whaamsinonga lea na whapeai. Fabrication of evidence. Faufaunga o mōri mau ina ia mōlia se tangata. Le pepese la vai tu le epa, pese ye le chapipi, le lau pepese fo I ma le lato media outlets, ia ma le lato au whaasala lau. Le o mai ila ia ka mai ko inga lai ki fo le. O mai mwhai mai e. O te amene atu le swafo le tua, le tama, le alo ma le nganga pa ia e whare pui lauri, ia ska mai kikinga leo, ska mai ko inga ngā whetu mai whea. Maska mai ko inga le leo. O kānata. Pepese la vai aso uma taimi uma. Vavalo, fai miti. O tō wawa ai I mea, e teu le fatu ma whawhau I langona o tangata. Wishing something so bad that will happen to the Prime Minister of the country. The elected Prime Minister of the country of Samoa. Au tangata e tau tatala I le tuspa ia. E tau tatala I le fionga pa ia le tua. Aia. E o ma whaatali. Mo lato mana onga ia fale pui le sunga lauli al mari atoa. Ia le lau whai ngei, wa leo te whatua. Auli ma le whainga malo. O le aso ngafua. Wa o le aso mulimuli le aso mua tae o aso ngafua. Pa ui le aso lua. Ai le whapui ia lauri. Au tau whaafafonga I ai I ngutu o tangata nei. Matua inga. Le whaavaea ma le tala pepelo e una I ai. Ma whaaleanga ai le sunga lauri al maretoa. Le masavi inga le tua au la wali ife mai o whai fe au. O me o
Whaila unga. Whaamaoni ale ekalesia. E ala o toi alu ni siri, tabai toi ina leo whetu mai whea i Sydney. Wai loa wa tūla lata i le aso e lau waile mea lea. E ua musu i se vea. Po se alisi. Au tua inga mai e toi loka i maui. E wheo lolo atua i le mua. I le lona lua lea i le meo ki lipi la ua lafo atu. Ala le tala o lo au mai le tusi a teu te nome sfulu ma le valu a lona whai upu e lua sfulu. A wā a whai tau te vavalo a e le tau nuu. E le o ni valo anga mai le atua, mai le o le atua fo i ona ia. Now they're finally getting close to the date that the reserve decisions is going to be announced. And these people that sing this same old song day in, day out, day and night, 24/7, they knew something is going to happen. And they knew the outcome will not be in their favor. So they get scared and running scared. Ma nei fo le nalu to wal watu i Sydney. Alo e whaise ngā luenga le lei. Isi au tō lua le na e tū atu. Lunga ka poki si leo makua i luma le whaiwhi au. Ma atu le whaafonga mea le tunu. Wa vai wa tō wawai le bele. Mo le whaila unga whaamaoni. Ai whao lima i luma le kalesia ma le whaiwhi au. Whasia inga whaamoe ia siong kolua. Kua ka poki e ko inga le. Ka mai ko inga le siong kolua. E maka le kale sia mal whiwhau. Asea. Tangoa ia whamatala. E whai atu lana launga a tango mai ia le whiwhau. Eu mai. Ko ulau mea ngai whai e le sao. Eu a kore whiwhau. Ko ulau ka upu ngai whai e le o sau i le kusu whai kau fo le wha solo m ka upu ole ale kalesia ai oso il whari whea koe malu whinge wharongo le whai au ia i kalo fualo malu loko whea kupe au i o longo lua le whai au saulo i lalu mkua ka kuma i sino mkua Okay, ai foi com o fresa. Sau e pese mai Almighty God. Tu lo le tua ma le fa nga se lo ngoi me fai ngika ngaka. Almighty God. O te amene atu, amene oti. Mana amene oti, amene ola, amene atu. Ya menge I fola inga. Ma se e latu se e vava ai I mea na tu tupu I lau ai inga malau whanau. Alo e whai I eisa ngā ruenga ina. Wa I te le whai whi au, tapuni le whai whi au ma le tau e kalesia. Su e tupe le kalesia. Ai tupu mai ma le mea I lau whanau. E ti ngāu mata pula iai. Wha pula iai oe le te moni. Ai wha mai te watu I Samoa, o lau misiona le nā, ia ola Samoa I le upu. Ha? Tātou whātul tali, I le asolua o Februari. O matua sure, for sure, le ko inga le. Ia talo whai le meo le tapua inga whai wa vale a tangata wa lewa ona momoe ma mamiti ma vavalo. Talo whai le sunga lauli al mali atoa. Wa vevei mea, wa mea ua toe wha mau popo mai eile a nganga o le atunu u atoa. Ia. Ai na ona mō lia la vautu le pa. I mō lianga I e valu. Ai wa ai le tau whailanga mai.
Poi fa logo I meo inkia fo, io mo I akau poe fo I, pea fai lako siva fo, e karken palau. Bum, bum, bum. Okay. Mea lau te mana oi, ia maua le tātou tali ye. Tātou te tali ye I ai I me fau e nei tangata. E ta talo I le atua. Whai mai tātou maua loto whamangalo. Ala ma kua kala pe pelo antikeliso, pe pelo nei. Ala ko me whai pe a sau nei e matua mama, leo tau atua. Mama atoa lava le afo I le ingoa ma le suafa. O le teitai o le atunu. O a latou upu e whai. O atou tala e whai. A le asa o tou tilo mai waile ei masaisi o tou e mawhai ona pupula sao. I fofonga ma fōringa o la uli le teimi e whai e le launga la uli tono le mauta. Nobody. You all listen, but you can't face him and watch his face and look at him straight in the eye. You either wear your dark sunglasses or you bow your head and count if you still have 10 toes on your feet. Fai kau ko mai vai. Al pungo wai lo. Nena e whaamba siasi ina e le atua. Le au fau le anga. Ele se la utala le nae matu ya te utou. Awa tau te whai mai, tau te pepese ia so uma ia fionga pa ia le atua. O le wha ngalo, ma le wha ngalo, le a lava ma le a ai le teimi lava e le watu o le fasidi, e le watu ma le camera o upuleanga lava. Na upuleanga lava e tasi ale tangata. Patalo fatu I le sunga ia tamali le pua, le pale. Talo falava le pua sunga I le whawhiangainga. Sinapi Fiaui, Ropeta Pele Masina. A pefo I Ione Tongia. O tulifau, falevalu, malo le soifumuria. Pa pefo I Teofilo Lupe Sala, talofa lau fionga Sala, alo le soifumuria. O tamau ainga nonu afoa. Ioi. Can't wait come Tuesday or Monday, the 2nd of February. How are you going to deal with this? Na e tu te loa, wa watu fo le tala le na. E winga I le. Na mea ula me fi kankang. Mea ula, mea e wha maasiasi ai ma whatasi na I o la tōla tangata. Nobody is doing it to them. They're doing it to themselves. These are absolutely personal, inflicted wounds to themselves. Toengo whala koko e whaila koko. Ala ufa mawhale wha me mai, le onson whangua ua pē. E sasa kwasi me o le mawhainga kuilong. Ala e sasa I lava. Mea tonu ane na e tau o le onge mawhauwhaunga, onge tō wha. Wa lei loa po le ale mea o le awhai.
O so ku le skuli mang o mo ku le mang apakaki ang ela uli o so ngeli si piko paka ele so e kau alo I fo le si me ai pa ile fa lava. And the reason why I want to turn this into a fun way of delivering is because we need to laugh at it. We need to enjoy and laugh and have a different prospect and a different aspect of dealing with things. Yes, it's for sisi angeli tato te ta alo I mau tilo I mea tangata nei e fua ma fau. Ai le tau lau, e le fua mai. O ala me tau mai ei. Nga le pi kuri ia. A talofa, e le swalofi o tamali. Ia, ma fale upolo fo I le maketi. A liki I tau fus. Ioe. Le telenga tui sa mau tali oa, la pea fo I le sunga, po le telenga fo I anamulo ulu. Fo fonga mua o le vai maunga, pupua lii, fale a fanga, hawa I le vea. Eoe, watasil na no fanga lo, ele tātou ofisa lea lo o. Anga I le tō tele le tanu, tele lava I la tau whawhitai mai, mo le awa noa ua anga I ai maise I la tau o lo o e ta pena tala o whamsinonga o la tau whanua ma swafa. E si ngase ai I tia whau, I le maunta ngase o le whamsinonga o whanua ma swafa. Wha maufala nu mera nale. Wala au le tō whaia whonga mua whalea whanga haua I le vea. I le fitu tasi. E o ngā numero na I te oi. Ioi, mea kau whamsingonga le kere lele wanga ni o. Ai te leo mamlama iai. Wala au la ia. Le uso le nā. So soani I le tape nanga. O le fusu anga le tau ainga malisi ainga. O ngase I o ainga. Ia lato mata upu o whanua ma swafa. E tā pena le leie I nā lau tala. Tau whaia whonga mua whalea whanga. Hawa I la vea. Po le whionga fo I anamlo. Po le whitelinga fo I anamlo ulu. Fitu tasi. Tas. E ane tongia tau filo, tāna whalava mā lolo soi fuamunuia la tātou woe tāle pese lea. Whaamanuia tuai foi. I le mānawa I o ngā rue ngā isi tangata, wa le solne e mālolo I tā pena mo le sapati lea so tau. Ia, ai, o la e ngā lua I se pe o tātou le, tātou te spāle le tātou whaso I le so, I le TANOA AVA male I atou o savea, e te maua ai, ia le sao. Vai
Na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Leaving in sin. Where are we going again? The beach. Obviously. Which beach? One that's close and not full of poo. Ooh, I just found our matching hats. Nope. Okay, Safe Swim's got a green pin for Takapuna. Yup. Tide's good, lifeguards are on duty, and there's no wind. Let's go. Water quality, tides, lifeguards, weather. All pretty good reasons to check Safe Swim.
Visit safeswim.org.nz or download the app today. Thanks to Auckland Council. Matau te whaia ni fo aroe le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental. Ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se fululua i le se fuluwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 5-5 Great South Road manukau pe bala au le 2-5 ono fafa. 2-5 ono fafa mo le Shine Dental. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ia, toi whatalofa fo I ma le whaaloalo le whaafonga tāpua I le tunu ia a ua tātou wo o mai fo I le vaenga muribuli o le tātou Porkalambe o le TANOA AVA e te mawai le sao ia ma le atau o Savea I le nei fo I astrona I pe o na masani ai I vai aso te tasi le Porkalambe e tuli au pū pea e fia afe ma afe o le tunu e le ngata I New Zealand e whapena I Samoa, Australia, ma so se tafa o le lalulangi. Tā ua I tele. O mori atu le nei Porkalambe, I le au unanga ma le tautua, e pei o na iai ia. Le tātou Samoa Beach Resort, Io e Samoa Beach Resort, e muri whanua ma whaleolo, ia, e tā ua tele, le toi tangai ma le toi silsila I le toi la langa ina. Mamana tua ai le atunu wati na e nei ale malo. E te le tuta walu se mea. Ai lata fo il malai valele pe a fai a o I lato fo I malanga I sala fai. Tau nu uina afe iai. Ia ma whatalofa I le fionga I le li pule to le a ava Mark Went. Ia ma le au fai ngā luenga fo I. Ia o se tūlanga le lei. Re ngata I le toe reviving tourism and the hospitality industry. And these are our own government assets and businesses to attract our people, not only the local market in terms of the tourism industry, but also others that come from Australia, the United States, and also in Hawaii. Ia mai lato fo I malanga mai tuila ma manua. Yes, mai. I lo tātou tunu pele I Samoa. Atu I le whamalo ma le whatalofa foi. I le li pule wa te lola whanongolongo mai. Ia ma mai mua foi I le au onanga ma le tutua. Wala au I le telefoni ono valu lima valu fa lima ono tastas. Ono valu lima. Ia le numero masani alna le code le nā tātou I Samoa. Valu fa lima ono tastasi. Ia, mo se avanoa. E te anga I te nofo le moi le I te whao mai vai, o te lofo I ala tūtau mafa mātango fie. Ia, e mawhai ona tofo I foi. Ma tā ua ai, e whaonga ina o tina e ale malo, ia malu tātou o tunu. O leo o toi tolu minute o na tā leo le tu lai wha, I leo nanga ma le tautua, I le nei foi aso tonai, Ia, a wā fōi le TANOA AVA e te mauai I le sao. Alofa mai le tua vai lua tusa so tātou manuia. Le aso tai au tā pena fōi le whaifi au malana la unga. I le upu fola a le tua. Ia, tārusia ia lele male mana. Le upu fola le au whainga luenga I le aso tai au.
ia fa pena fo ia wa o le stona fo le nei o la fo ia fa tino ia le telefo o sauninga la tou ia ale e kalesia a sofitu ia le va mai le tua anga le nei o a tiu te mawhai walo filima o lo totoe i le nei fo ia fiafi ia fa penao na fa taunuina male manuia ia male taunu fo i maulta malawa male saunga le mu ria telele ngā luenga o lo o fatino e o tātou le au whainga luenga tutofi e le tua fata whaitaulanga fia ta mamtina matutua o tātou te tai faa le atunu te tai o le malo ia ai maise lava ia o le tāpenatu mo le ae o a onga ale whanau i le vai e sofau ria i la tau e malanga o lo fa moe mo fau malanga i le nei fo i fai unga o le vai aso e fa silanga taua lea o te fia tu inatu fa tu lo watu Samoa o oio le au mamala ai o le whangatonu le malama mawili tonu le ifia maina i le maftanga a tama whanau a le afio anga o sa tawa i te mali i mawhai la unga ai mai se fo i a inga sa a whemata ia le ainga sa a whemata ia po le ainga sa a whemata fo i lo a fio ma papa au i au ki lani nei pa ia lava lea ia sa tunu mawhono ia a wā tawa ma whemata se yuli ma le maupu ia ma le tama le uso le mamalu ia te oe le whale fungongo ma le whale tolu o lo whengai nei le tātou nuu i si ulepa ma le sailinga malo a wā le tofi whaipule o le tātou i tū malo sa whata le tasi whasinsila atuai ma le whaalo alu tele o le awhai o le whontanga le tātou nuu le astona i asau nei le aso tolu sful ma le tasi i Januari no wingo le so lea o le itu lai ono le fiafia na nei o le whatino o le whamoemoe nai le tuatusi luas sful ma le lima Monterey Avenue i o Tahuhu. Mai te talo atuai i tama whanau o Satawa, a mai se le nofo a Swafa ma whale o polo. O suli ma whioi o le ainga, o sa awhi mata. Ia, tātou wheloa i ai, i le ala vaso, i le lofa ma le anga le lei o le atua. Whaaftai o lo seinia, ma iawa salalau, ma le maftanga a Satawa. I ai nisi whaamtalanga e fia Malmala matili ai wala wane le telefoni o ono, fa lua tasi, lua lima, tolu ono, fa tasi. Toi fa fonga le numero na o ono, fa lua tasi, lua lima tolu, ono fa tasi. Lo saini e foi le fionga ya whemata, palu salu e fa po, e le telefoni wala au iai i le o lua fitu, lima tasi tolu, ono tasi tolu lua. Toi whafonga lumera o lua fitu, lima tasi tolu, lima tasi tolu lua. Ia po le fionga fo ia whemata fotu ni weli, o le telefoni o ono, fa lua, valu lua, fitu ono fitu. Ia, o le tala atu le nama le nganga wha lalo, i le foi vaenga o le tautua, e tau alunga atuai. Whatalo fatu, ia, ma whamalo atu i le fionga. Ia, to le ava Mark Wentz, ia, ma le au nanga ma le tautua le fionga le li pule, e le Samoa Resort Beach. Po le Samoa Beach Resort, nai mulfanua, lata i Faleolo. Telefoni le na, whai ona, feso ta i atuai. Ia, pa fo ia le uso ia Tofa Daniel Winterstein o le sunga ia Fia Pili Esther Sinapi Vioi ia fa pe fo i na tano afa masanga kelemete la tato wo e su se peseli a to se ver le tato to ma vai e le nei fo ia woli ole asu tona ta pena mole sapati le aso tai au manuia telefoni yo tato wa inga lo fonga mai lunga o le ala leo le si fonga Samoa ia pia lava la to ia ma Samoa atoa FM 106.1
Yo, el famo tasi ono. Tesi ma le tasi. Tātou o tā le pese a le a taua. Ua whaingoina. E manatua pea oe. Ia, ma tātou tau mai ai. I lātou umalunga lau penga ta whailangi, Facebook page on Radio Samoa, YouTube channel. You look after yourselves. Have a wonderful Sabbath day tomorrow if you're going to church. Leaving you with one of my songs. Yeah. O tala nai winga yo tātou tangata ili nei aso ili lātou mea na whai. Mo tala sa whai. Those are the stories of our people today. You look after yourselves. We'll see you on Monday. Watana o te uina pe esa sa e pe ava e tu I whea Ae ona o lo ua lofa Mo oele ma whaina uma Ta o toi foi le pongisa E whaangalo le whaingata Ai mana tua pēr o wholinga Ai ona ulo ua lofa O oele ma whaina uma Ua o iloa wa e alu Ai whainga tāna ngama oi lo whatu Tau ma whai e whaangalo Ai mana tua pēr oi se aso Pea o tau talele sao E manu malo la mau manao Ua o iloa e alu E whainga tāna ngalo o e lo whatu Tauane o la uwa ai O lotu tu whaatasi mai Ma la uwha alongo wa e whaatofa mai Ai tu maua lo lofa mo oe I o uaso o te toe Ua o iloa wa e alu Ai whainga tāna ngama oi lo whatu Tau ma whai e whaangalo Ai mana tua pēr oi se aso Pea o tau talele sao E manu malo la lau manao Ua o iloa e alu E whainga tāna ngalo o e lo whatu Ta o toi fo I le pongisa Le whaangalo le